Umusirikare bikekwa ko ari uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda i Rubavu nyuma yo kwinjira arasa ku ngabo z'u Rwanda zicunga umutekano ku mupaka ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ahagana saa 11:35 nibwo abantu mu mujyi wa Goma na Gisenyi bumvise urusaku rw'amasasu benshi batangira kwibaza ibibaye. Gusa nk'uko itangazo ry'ingabo z'u Rwanda ribivuga byari bitewe n'umusirikare wa Kongo wari wambutse ava muri Kongo ajya mu Rwanda mu buryo butemewe anyuze ku mupaka uzwi nka Grande Barriere mu karere ka Rubavu. Akaba yambutse ari kurasa ingabo z'u Rwanda zari ku burinzi. Hahise habaho kurasana, umusirikare wa Kongo ingabo z'u Rwanda zihita zimurasa nuko arapfa. Nyuma y'iraswa ry'umusirikare wa Kongo, abandi basirikare ba Kongo bahise batangira kurasa amasasu menshi ku ngabo z'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda nazo zikabasubiza zirasa. Uku kurasana hagati y'ingabo za Kongo n'iz'u Rwanda ntabwo kwamaze umwanya munini cyane, dore ko kugeza ubu ngubu umutekano wifashe neza ari amahoro. Nyuma y'uko kurasana, ingabo z'u Rwanda zahise zikomeza kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu ku buryo bukomeye nk'uko abantu bari mu mujyi wa Gisenyi hafi y'aho byabereye babitangaza. Kugeza ubu hashingiwe ku itangazo ry'ingabo z'u Rwanda nuko muri iyo mirwano haguyemo umusirikare umwe ku ruhande rwa Kongo. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yakoranye n'itangazamakuru tariki ya 1 Werurwe 2023 yatangaje ko abanyarwanda bakwiye kuryama bagasinzira ko umutekano wabo urinzwe. Ni igisubizo ku kibazo yarabajijwe na Kenisi mu buryo bukurikira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Kenisi, nkaba ndi umunyamakuru wa TV na Radio 1. Ikibazo cyanjye kiragaruka muri Kongo ko ni twese turahangayitse nk'abanyarwanda. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo, General Chiwewe Aprito Chiko, yitangarije yuko amaze iminsi azenguruka mu bihugu bya SADC kugira ngo intambara y'u Rwanda bayitsinde. Kandi wumvise n'amagambo amaze iminsi avuga y'abari perezida nubwo babifashe nk'aho ari imikino, yivugiye ku giti cye yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afurika. Wareba ibyo abandi bose babajije nkabona yuko tuyifata nk'aho ari ugukina, ariko wenda bikaba ari na seriye. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya 8. Murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona byashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Kongo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cya Kongo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ntabwo biramenyekana impamvu umusirikare yinjiye mu Rwanda. Icyakora ibihugu byombi bimaze igihe birebana ayingwe nyuma y'uko umutwe wa M23 utangije intambara ku ngabo za RDC. Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba mu gihe u Rwanda rubihakana, rukavuga ko ari ibibazo bya Kongo bwite idashaka gukemura ahubwo ikabyekeka ku Rwanda. Mu Gushyingo umwaka ushize nibwo undi musirikare wa RDC yarasiwe mu karere ka Rubavu ahazwi nka Mbuga Ngari ubwo yinjiraga arasa ku ngabo z'u Rwanda zari ziri ku burinzi mu masaha y'ijoro. Iyi ni channel ibigezweho updates.